anaongea kitu ambacho kinasema les dimensions de l'homme. Tunaweza sema mu Kiswahili ama mu lugha ingine mule tu mu Kifaransa, la composition de l'homme, sehemu za mtu, pana sehemu za mwili, ila sehemu za mtu. Na katika hili somo, kabla tujaona zile sehemu, nataka tujue kwanza mtu ni nani na mtu alitoka wapi. So unaona unekala pale, lakini wenda wakikuuliza we ni nani, hautajua uko mtu unaamini mtu. Biblia katika kitabu cha Mwanzo ni kitabu kimesemwa ya kwamba kiliandikwa mtumishi wa Mungu Nabii Musa. Nabii Musa ndiye aliandika hiki kitabu. Watu wengi kama Wakristo hata pia na Waislamu wanaamini kama ni Musa aliandika kitabu cha Mwanzo. Banaita Mwanzo kwa nini? Kitabu kinaitwa Mwanzo kwa sababu ndimo munapatikana mwanzo ya kila kitu hapa duniani. Ama kwa Kiswahili kingine ni kitabu kilicho na mianzo ya kila kitu kilicho katika dunia. Katika hiki kitabu tunaona hii sehemu ya uumbaji, maana kwa ile sura yake ya kwanza akaumba dunia, akaumba mbingu, akaumba giza, akaumba pia na nuru, akaumba kila kitu kenye kinaikaa katika dunia. Wala Mungu hakuacha kuumba kitu chochote kenye tunaona kwa macho yetu na kenye hatuonake. Ni Mungu ndio aliviumba. Kuna vitu si hapa Kongo tunavionaka, lakini kuna vitu vingine visivyokuwa Kongo ambavyo hatukuvionaka, na hakuna mtu yeyote aliyeumba vile vitu, lakini Mungu ndio aliumba. Sasa Mungu badala ya kuumba kila kitu akaumba kiumbe cha maana, cha thamani, kiumbe kizuri, kiumbe cha kupendeza na kita cha kupendeza, lakini mambo aliyoiumba amo kiumbe kwa kweli unapoitazama haipendezi, lakini aliyoumba ndani kiumbe hiki Mungu mwenyewe aliona inapendeza kwake. Tuliumbwa na Mungu mavumbi. Angalia kisi unapendeza, kila mtu ajione kwanza. Bila kuvunja moyo kama uko mavumbi, uangalie na mingi si minapendeza. Hii mwili yenye tuko nayo hii ni mavumbi, ni bulongo. Usimagine ili vitu akakamata hivi. Biblia nasema akatengeneza ndani mtu, akatia macho ya matope, masikio ya matope, mikono ya matope, kila kitu kenye kimo kumtu udongo. Ndio maana leo kama haujijuake, ndakuambia we ni nani leo. We ni nani? Ulitengenezwa kwa nini? Mama, unajichoraka memuko udongo. Kuna mtu anajichukiaka. Uangalie tungisi unajipendaka, lakini sehemu ulikotoka ni katika mavumbi. Kumbe atotie choko. Vile vyote biko wanatafuta kutengeneza hii mwili, lakini ni budongo. Hatuna cha kujivunia. Sema vile Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Nani mwenye alikuwaka hapa? Mungu alikuwa anazungumza na nani? Pale palikuwa neno, palikuwa Mungu na palikuwa Roho Mtakatifu. Mungu akabaita. Tulishafanya kila kitu, lakini kunakosa mtu wa kuvitawala. Bwana akawasogeza, akafanya renyo, akawambia leo tufanye mtu kwa mfano wetu. Kisha kaongeza
kwa sura yetu. Wewe ni sura ya Mungu na ile sura iangae. Kila mwatakuona aone Mungu ndani yako, na aliye na Mungu akosake kitu. Natangaza, nasema hiyo sura ya Mungu liyo nayo ikuvutia vitu vyote unavyovitaka. Kama baraka zile ni zako, uzipokee na useme amene kubwa. Mungu akasema, tawala samaki za bahari na ndege za angani, wanyama wa kufugwa, les animaux domestiques. Akuko yenye tunaita les animaux sauvages. Sikia, parmi les animaux que Dieu a créés, il y a les animaux domestiques et les animaux sauvages. Lakini kuna kuwaka wakati yenye batu banendaka iwinda mpori, banaileta na banaietike na inabakia kunyumba, lakini ni hatari kwa mwanadamu. Sasa kwenye Mungu ananishangaza ni hapa. Mungu niwaambie,